Halo teman-teman, ondel-ondel baru pulang sekolah nih. Seru loh tadi sekolahnya. Kakak ondel-ondel mana ya? Kok belum jemput sih? Cilung-cilung, cilung-cilung. Itu ada tukang cilung tuh. Ondel-ondel mau beli cilung dulu ah. Cilung-cilung, cilung-cilung. Bang, beli cilung ya bang? Mau beli berapa? 2.000 ya bang? Oke, ini cilungnya. Makasih bang. Nyam 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 nyam. Enak banget nih cilungnya. Ondel-ondel makan lagi ah. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Duh, ondel-ondel telat lagi nih jemput adek ondel-ondel. Mudah-mudahan adek ondel-ondel gak marah ye. Itu kakak ondel-ondel dateng tuh. Dek, ayo naik dek. Kakak kok datangnya lama sih kak? Udah mau hujan nih kak. Maafin kakak ya dek. Ya udah, sekarang cepet naik ya. Ya udah, ayo cepetan kak. Nanti keburu hujan. Ya udah yuk, kita pulang yuk. Balon-balon, balon-balon. Kak, tunggu kak. Itu ada tukang balon kak. Adek mau beli balon dulu ya kak. Oke dek. Balon-balon, balon-balon. Bang, beli balon ya bang. Mau balon yang mana? Yang mana ya? Yang SpongeBob aja deh bang. Oke, ini balonnya. Makasih ya bang. Ayo kak, kita jalan lagi kak. Nanti keburu hujan kak. Ya, hujan dek. Nah, hujan kan kak? Iya nih dek, kita jadi kehujanan deh. Ya udah kak, ayo ngebut kak. Ya udah yuk kita ngebut yuk.